le voi na chuan sets kan zir sum som lenga sets a hanin topic kan video ani kan siam to na chuan subsets voi ni chuan subsets kan zir do na subsets te power set te le universal set le interval en chin nge lak to ti vel ka kan en do na lungai lo ula atira hre thiam lo ma ula video hi en non mai ula subsets ani hi enge subsets ti hi han hre thiam photira entinan class 10 ah hianin mi om ta se class 10 ah hianin hi section A le section B an om thei ni class 10 ah hianin 10A 10B 10 10C chung hawa chuan 10A ah chuanin mi pa somli hmeichhia somli om se 10B ah hianin mi pa somthum hmeichhia somthum om le se 10C ah hianin mi pa somhnih le hmeichhia somhnih om ta se hen hok zong hi boys girls sub section class 10 song soi nan chuan 10A 10B 10C hi huam vek anga 10A chau kan soi chuanin khu mi te chau khu ni me 10A boys chau kan soi chuanin 10A a mi pa ho chau somli chau khu ni anga 10A ani ta a khami kha ai a sub a hnuai a chhunga a hnuai a kan thliar ran bi kan ta 10A chau 10 class 10 song hi ziak chhuak don tai la tiang kan ziak kha charanga set chhunga tiang khat ni thum linga de an hming ran ti khan sanga ti vel te chuan 10A chau boys chau hi han ziak don tai la mi somli hming kan ziak anga ma se heta chuanin hemi a chung zo ka class 10 zong a hi chu hi mi somriat class 10A om zong hi mi somriat an ni a chuan class 10 boys bik chau ai chuan mi somli an oma heta somriat atanga somli kan lak hran hianin boys chau a bik hianin boys a hianin somli chau in ka ziak ma se a hran thiat an hming thiat sanga rema ti kan ziak tur ani ma se pe no boys bik chau hi kan ti chuanin khami kha chumi class 10 subset ani 10A is a subset of class 10 10B is a subset of class 10 a chan chu khani a vaya class 10 om zong atanga a then kan lak hran kan lak chu set dang kan va siam khanin khami kha an ni chu ti na chu ni a chuan heta hian subset thi ka zianga a definition ka ron zianga a set thawani hi a set A is said to be a subset of a subset of another set B if every element in A is also in B a set pakhat hi antinan class ai boys B ka hianin class 10A boys B ka hianin is said to be a subset of B chumi class 10 subset chu ani if every element in A hemi 10A boys B khau chawa mi paum zong somli hi class 10 chunga mi a hian a om chuanin chumi chu subset ani ti nani tamai ni chuta chuanin i 10A boys B kha tian a symbol in 10A boys B hi set khat ani ta chuan 10A boys and girls kha somriat an ni a class 10A boys abi ami B kha ti khan somlian ni ta ni chumi chu subset ani 10A boys song hi class 10A boys and girls hian a huam vek chumi chu subset kan ti thin ta ni hei english a te po i tai le khabu an zia te po in tian section an zia ta i introduction a te po title pakhat chumi a title chunga nge azuk zer chian na bi ka an chri fia che na bi ka tian topic hran te tiang khan an siap le khami section chunga khan khami kha subsection an ti ta heng ho hi subset kan tiang le lo khanin i ai ang ti na ni chu similarities ane chuan heta hin example toy te pakhat kalanga power sets karon power sets ka soi ma in hi set heng lo hi han example pakhat han pek le lo ka do intinan set A a chuanin 1 le true om ta se thai hemi set A a hianin he heta a subset zong hi zong chuak anga ha sabera chuan 5 hi ni thaya element 1 chau hi ni thaya true chau hi ni thaya chuan 1 le true hi ni thaya ni chumi chu hei hianin power set thi aron hrel ngal ta power set kan ti chuanin khami set pui A eng set po ni se heta tang zong a subset set te dang kan lak chhuat thei ho zong ka subset ani ti nani me a chu 2 to the power n hianin kan la chuak thei ni 2 to the power n chu a chaw da din ria kan mai karinga n hianin hemi set pui lian chunga element om za thi n tira he tem kan example a hi chuan true ani ta lo enter char ro apoi mo te me ni he thil lai tak he 2 to the power n a hian element pa hi om chuan hemi set A chunga tanga subset kan lak chhuat thei zong pali ani ta chuan 2 to the power n a hianin n hianin hemi set pui chung a subset kan lak chhuat na tur atanga element engzat nge om kan lak chhuat hei kha ayan tira element pahnih oma 2 to the power 2 ani mai anga
heta tang set a tang hianin element zong subset zong kan lak chuak thei chu 2 to the power 2 ania subset pali kan la chuak thei ni 5 1 2 le 1 le 2 hi chuan in hriat thiam mai ka ringa 5 te 1 2 le 1 2 ti vel te pawh chuan ti khanin tuna power set kan hre le ta power set example pakhat kala lena intinan example pakhat la taila in chung kwa chuanin exact nge nangmah ni family bi ka hianin ipa oma inu oma na ipa inu nangmah sang lamita la chuan inaw puya lamni le ta se heta tanga ipa hi a hran chawin la tlaila ipa chu in chung ko zinga mi ani ipa chu in chung ko subset ani lo taila heta hianin exact subset nge kan lak chu theyang 2 to the power n ani ta a n hi element chunga exact hemi subset chunga element exact nge 1 2 3 4 2 to the power 4 2 to the power 4 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 ta thil som paru kan la chuak thei ni chuan inu chau po hi la taila inu chu i in chung ko zinga mi ni poka nangma chuan i puya kha inaw kha chuan inu le ipa chau hi la lo la chuak le thei taila chuan inu ipa le nangma le ipa hi lo le ta se ipa le puya kha ani boka nga chuan inu le nangma kha ni le ta nga chuan inu le puya inaw kan ti khamo chuan nangma le inu chau hi ani thei boka chuan chumi zo chuanin ipa inu le sanga nangma chau hi an la le taila chuan ipa inu le ipu heng ho chau hi an la le thei boka chuan ipa inu le hemi a set pum pa hi a chan chu every set is a subset of itself subset som par kan la chuak thei kan tia heta hian element chung en pali oma wang engzat nge lo chia on china han ka ziak kim lo dewa chele loka engzat element nge heta tang hian kan lak chuak thei a chu lo enang som par kan la chuak thei kan tia engzat nge om che chu lo enang khat ni thum li nga ruk sari riat kwa som pakhat som pathi som thum som pali som panga chu omani enge ka mai fai hi ka mai ta ni hemi pali tang hian subset zong la chuak tai la chumi te chu heng combination hi kan la chuak thei dia intinan ram kal tur lawm ta se ipa chaw kal thei nu chaw kal thei sang chaw kal thei inaw chaw kal thei ipa le inu in kop khom in kal thei ipa le nangma ipa le pu inu le nangma inu le puya nangma le khatiam no kan tiang combination zong en combination a shan nge set chunga thau kan da the kan lak chaw thei ni to pa hian fai hi ngai nge ni fai te lo chen som par na thing thei la a chan chu empty set ti na kan ti khamo every empty set is a subset of every set ani ta chuan every set is a subset of itself ani bokani hemi set hi a subset chu chumi chu som par na chunga po hei fai kan ji khamo khami kha apoi mo ta ni subset kan chian na chuan power set nen ti khan karon explain na power set chu he 2 to the power n khanin khami set puya subset kan lak chu na tur tanga chunga element engzat nge heta chuan 2 to the power n a element pahni oma 2 to the power 2 ni me a subset pali heta chuan element pali oma 2 to the power 4 power som paru ani ta ni chuan tuna chuan in interval hring hi enge ani ti kan soyanga interval hi poi mo khop me science a depo a body is said to be in motion if it moves in a specific time within an interval if it moves from distance a to distance b within an interval of time ka kan ti thil ta interval hi basic meaning ta tan chumi hun chu ti na ni me in tan hun nei nga top hun nei Intinan 10 seconds. Number line alo do tela second cut, second hi, second thum, second li, second nga, second book, second sari, second bell, second go, second som. 1 to 10. Ang kaziyak so pay lawa. Ang tamtak kito. Yung ito nat law mong veto kay ula. Interval. Within an interval of 10 seconds. 10 second hong chung. Within an interval of 5 seconds. 10 second atang kami 5 second hong chung kanita. So anin til pakat law so itay la natural number zong 5 I claim natural number less than 5 ziak ro kati chuanin I set chunga lo la dala 1 2 3 4 5 I claim kati khamo 1 2 3 4 ilang chuanin less than or equal to 5 kan ti chuanin 5 hi tel veng less than or equal to kat 1 2 3 4 5 natural number ni kan natural number so 1 atang chan ti kan sa less than or equal to ni wangin 5 hi tel ve ta heta hianin chuan khan interval o mang chu kan hret thiam mai anga intinan hei number line ani ya -1 0 1 2 3 4 -2 -3 hei chau hi ka ziak china tuna chuanin x less than or equal to 3 katitanga x is
less than minus 1 ka ti tang hemi number line atang hian hemi condition min te atang hian eng number nge kan zia chua thei kan tia heta jan less than or equal to 0 by minus 1 kan zia tel lawanga 0 number line atang 0 po hian om zia nei eng ma lo ti na top khania ma se mathematics sa chuan om zia nei ani 1 2 3 element til element pali kan zia chua thei hemi condition kan te atang 0 1 2 le 3 asan chu less than or equal to 3 ani khimo khita hianin chu number line atang te kan chuanin heta hianin hemi interval chunga hianin minus 1 khi less than chawani wang hian atel velo wang hianin hi tian open bracketing kan sia manga open bracket chu atel ve ti na om takania ma se hemi set sai chana ni lawa anga siam match lo define tu tan du dan khani maya khanian set of rules ka kan so manga ta chuan hemi 3 hi ta hianin atel ve wangin stop hemi chung zong zong hemi condition atanga element kan lak chua thai ta chu 0 1 2 3 number line kan represent don chuanin hemi hi atel velo awangin less than chawni wangin he hi nianga opening kan sia kanga chuan 3 hi less than or equal to ni wangin close interval kan sia bang chuan entirnanin hetiang hianin number line pakhat lawm ta se 0 1 2 3 minus 1 minus 2 tian thil pakhat kalau zia kanga hei ka close a hei poi ka close ve ni chuan ti khan in zia thiam nei kari in shet thiam nei karinga minus 1 po hi tel turania 0 1 2 le 3 po hi tel ve turania chuan ti khan interval san chu in le khabu vela te bolo in zok ula rei lo te in shet thiam theinan video tang hi chuan vai in zir ti ra har ve bokani chuan tuna chuanin universal set kan on sei lenga universal set chu yu hianin kan ziak top thina nge om zia han shedeu tai la thil pahni word pahni ran khom ania universal set universal voting right chu universal adult franchise kan ti jang kom som pare tin to phot chuanin vote an pe thei ti na nia theory a chuanin khatiang deuh khanin universal hi chuanin a huam vek ani antina universe kan ti chuanin kan universe chung zong zong a om kan solar system sun pluto neptune le stars zong zong khi mi scientist hoin hun la tak tak black hole hun ka tiang kha universe chung a han tel veka ma se het emi match bi kai jon eng context sa nge kan soi kha poi muwa antina population of all Indian population bi ki kan chiar chuanin 1 point something billion ania ma se world population to 7 billion ani 7.6 billion vel ania 2011 census atang khanin so Indian population to 1 point something billion chawani wangin hemi Indian population subset hi world population tangania population to a universal set to world population khovelam yom zong zong India population bi kani chuanin subset ani nga Indian population ka subset of world population India population chunga chuanin Mizoram population te Assam population te khatiang ho zong zong kha sub population subset ta khanin alut le thei ti na vekani chu ti khan om jeng the thiam universal set chu a context kan soi kha poi mo entinan in ina cheng zong zong khami chau kha kan zer don chuanin inu ipa khatiang po khani theya le nangma khang ho kha inu ipa khanin set pakhat an pani chau kan zer do chuan siam theya chuan nangma chau kha kan zer don te chuanin khami kha subset ini ti na chu in family a context hi poi mo thina antina natural number a chuanin 1 atanga number infinite number kan chiar thei to lo khani ta ma se natural number subset chu whole number chan chu whole number a 0 tel ve wangin whole number hi natural number subset ni thei lo chan chu natural number a 0 om ve lo chu tiang bokin integers whole number subset chu integers ania integers hi whole number subset ni thei lo chan chu integers a chuan minus infinity atanga positive number ho zong zong infinity khatiang ho kha kan la nga ya wang khan ani chan chu kan soi tong khanin natural number chu 1 atanga intana plus infinity thang hi ni ta whole number a chuan 0 atanga intana plus infinity thang ani le ta a chuan integers a chuanin hem minus infinity 0 le plus infinity a po integers infinity hi lian heta hi chuan a lian tera whole number hi lian tera natural number whole number hi integers a hin han te le a chuan natural number hi al te le bokani element pakhat lekin heta chuan 0 tela heta chuan 1 natural number kan ti chuanin 0 apple kan siar thei lo ma se 1 apple atang kan siar thei 0 apple chu natural kan ti jong kan kai ma ni nature atang kan hu thei reality hi nia whole number a chu wanga natural ti kan nia whole number a to chuanin mathematical concept kan idea kan ngai to deuh hlek kha ngai to ni chuan minus 8 number hi ataka poisan minus kan hu thei lo ma se machine ngai to na logical reasoning atangin ba te kan nei ten kan account a hianin minus angin akal me a khatiang khanin kan lo se thei ta ni ba kan nei chuan kan account a minus na kala chan chu lo kan nei huna kan pek le ngai universal set chu ti khan kan hre thiam anga khovel machine 7.6 billion atangin
Indian population chau 1 point something billion, China population 1 point something billion ve thau, United States population 350 million. Heng hawi an subset an ya ram shan shan an mase heng hau zong hian universal set chu khovela world population 7.6 billion hian ni 2011 census atangin tuna 7.8 7.9 billion kanom to ten tia. Chuanin example pakhat karon pe the set of all natural number hei hi universal set alo mang taila 1 2 3 4 dot 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 even number ho chau hi kan zia chuanin 2 4 6 8 dot 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 chuan odd number ho chau hi kan zia chuanin 1 3 5 dot 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 heta hian kan en tur chu natural number po infinity thleng han kala even number po infinity thleng odd number po infinity thleng ma se even number a chuanin akar all zela pakhat number pakhat zela 2 3 akar all a 3 rong kal chumi chu odd number a chuk thla infinity thleng an kal ve ve thau ma se natural number infinity hi lian zok even number infinity le odd number infinity a in heta chuan kar all ve lawa real number in chuan kar all thau ma se a context kha poi mo kadi khan natural number chau kan soya even number ho hi ni chuanin akar all a hianin pakhat 1 unit zela kar all a oma hemi even number le odd number infinity hi hemi heng ho hi even number subset chu natural number hi ya odd number subset po natural number hi ni subset chu khomi artui phel khomi symbol khon kan denote kan ti khamo an hnuai underline hi zia lang to heng ho e is a subset of n o is odd number is a subset of natural number ting hian kan lo thei ta ni you are a subset of your family your father and mother is a subset of your family Indian population is a subset of the whole world population kateng khani de mai ni